To your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Ngibingelela kuwe mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwemukeleke lo mhla kulisondvo nje titine enyangeni yeNkhwekhweti kuye 2025. Ngikwamukela ke luhlelweni lwethu lokufundza incwadzi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa yi-Rhapsody yemaciniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Umfundisi ke lamhla kulisondvo uthi kithi kukhula lokungiko sibili kwakamoya, kukhula lokungiko sibili kwakamoya. Livesi lekuvula ke silitfola encwadzini yebasefesu sahloko 4 livesi le13 lithi size sifinyelele sonke ebunyeni bekukholwa nasekuyatini indvodzana yaNkulunkulu ebutfodzeni lobuphelele kuKristu. Umfundisi uthi ngamunye wetfu watalwa ngumuntfu tsite kulomhlaba. Akunjalo, wefika useluswane, kodvwa kusukela ngesikhatsi utalwa waba ngumuntfu lophelele. Nome kunjalo kwadzingeka kutsi ukhule ube ngumuntfu lomdzala. Awuzange ukhule kutsi ugcine ungumuntfu kakhulu kunaloku longiko, kodvwa kuze ukhule ube mdzala. Usakhula wazuza kuhlakanipha, wazuza kucondza kanye nelikhono lekwenta tintfo letentiwa bantfu. Wenta tintfo letingcono kunaleto letentiwa bantfwana. Kuyafanana ke nangekwakamoya. Ngesikhatsi utalwa kabusha, watalwa ngemvelo yaNkulunkulu. Awuzange ukhule kancane wase sewuba njengaNkulunkulu ngekuhamba kwesikhatsi. Watalwa ngemfanekiso wakhe futhi wafanana naye, watalelwa kufana naye futhi wenta njengaye kusukela ngesikhatsi utalwa ngekwakamoya. Watalwa ngelivi laNkulunkulu nangamoya waNkulunkulu, futhi kusukela ekucaleni bewunemvelo yakhe yebuNkulunkulu. Kodvwa ke kwadzingeka kutsi ukhule ube ngumuntfu lokhule ngalokuphelele ngekwakamoya. Haleluya. Mfundisi ke yachubeka uthi kukhula ngekwakamoya kwenta kutsi ukhone kuveta kugcwala kwemphilo yaNkulunkulu kuwe. Nangabe uvuthiwe ngekwakamoya, utawukhona kufeza injongo yaNkulunkulu ngekuphila kwakho, futhi usebente ngemandla akhe. Kungako ngaletinye tikhatsi lamanye emaKristu angaboni imiphumela layifunako, ngisho enta imitamo. Leminye imisebenti netibonakaliso takamoya tidzinga ukhule kuze tichubeke. Letinye tintfo tingatentakalela tona, kodvwa tingeke tikhose ngobe tidzinga kukhula kwakho ngekwakamoya kute tihlale tikhona. Ngiso sizatfu sekutsi sikhutsatwe encwadzini yesibili yaPetro sahloko 3 livesi le18 kutsi sikhule emseni naselwatini lweNkosi nemsindzisi wetfu Jesu Kristu. Umbhalo webasefesu sahloko 4 livesi le15 usiyala kutsi sikhule kuko konke kuye longuyena ayinhloko Kristu. Mfundisi uthi usatondla ngelivi laNkulunkulu futhi ukhula ngekwakamoya, utawuhamba ekupheleleni kwenjongo yaNkulunkulu ngemphilo yakho, futhi ukhicite imiphumela lekhosako embusweni. Ngako khula evini kanye nasekumatini Nkulunkulu, futhi wethembeke emthandazweni kanye nasekuhlanganyeleni namoya. Incwadzi yekucala yaPetro sahloko 2 livesi le2 ithi njengetinswane langatelelani lubisi lwelivi lolungakabhicwa nalutho, khona nite ukhula kulo. Umfundisi ke uthi kute ukhule ngekwakamoya nasevini kufanele ungagcini njengekulifunza, kodvwa kufanele uphindze ulente. Jakobe sahloko sekucala livesi le22 uthi nibe benti belivi ningabi balaleli kuphela nje nitikhohlisa ngekwenu.
ngulelivi lolikhulumako lelingulona lihlala kuwe. Kubamba imibhalo ngenhloko nje kuphela angeke kuholele ekukhuleni. Kukhula mbamba kuvela ngekwati livi, ngekuliphila emalanga onke ekuphila kwakho. Haleluya. Umthandazo. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngekungipha imvelo yakho ngesikhatsi ngitalwa kabusha. Ngitimisele kukhula elwatini lwelivi lakho, futsi ngihambe kumoya onke emalanga. Ngihamba ekupheleleni kwesibusiso selivangeli, ngigcwalisa inhloso yakho ngemphilo yami. Ngisakhula kuKristu ngelivi kanye nangekuhlanganyela njalo njalo namoya egameni laJesu. Amen. Kuchubeka-ke nesifundvo setfu salamuhla. Singafundza kumaHebheru sahluko sesihlanu livesi lelishumi nakubili kuya evesini lelishumi nakune. Bese-ke sifundza incwadzi yabasefesu sahluko sesine livesi lelishumi nakunye kuya evesini lelishumi nesithupha.